این سوید آمد که تنین مولتان کن. салом, ин сайёраи замин. соли 2020 барои сайёраи замин бисёр соли вазнин ва пурташвиш буд. мегӯянд ки замин бо қувваҳои некӣ ва бадӣ нигаҳ дошта мешавад ва агар тавозун вайрон шавад, аз замин асъоре намемонад. ҳоло ки зиндагӣ дар сайёра идома дорад, ин аз он шаҳодат медиҳад ки новобаста ба ҳама чӣ некӣ бар бадӣ ғолиб омада истодааст. яке аз бадбахтиҳое ки сайёраи замин дар соли 2024 шуд, ин пандемияи вируси COVID-19 буд, ки тамоми аҳолии рӯи заминро ба ташвиш овард. чӣ миқдор ба инсоният зарар расонид намегӯем, зеро ба ҳама маълум аст. як чиро бояд қайд кард ки мардуми сайёра ба ду қисмат шуданд: шахсоне ки ниқоб мепӯшанд ва шахсоне ки ниқоб намепӯшанд. бояд қайд кард ки шахсони бениқоб назар ба шахсони ниқобпӯш хатари зиёдтар доранд. тоҷикистон низ дар баробари дигар кишварҳо бо ин вирус муборизаи беамон бурд. аслан қиссаи ман дар бораи коронавирус нест. инҷо шаҳри хуҷанд, шаҳри бостонии таърихи беш аз 2500 сола дорад. мардумаш фарҳангдӯст. дар ин ҷо низ мардум ба ду қисм тақсим шуданд: бо ниқоб ва бениқоб. бахшиш, қиссаи мо дар бораи коронавирус набуд. имсол дар бораи ин беморӣ бисёр гуфтем ва одат карда мондем. шаҳри хуҷанд бо вуҷуди шаҳри хурд буданаш 10 телевизион дорад ва онҳо бо маром фаъолият доранд. яке аз онҳо телевизиони Танин мебошад. биёед имрӯз бо фаъолияти кормандони Танин ошно мешавем. аз чӣ оғоз кунем? ана аз инҷо сар мекунем. инҷо утоқи роҳбар. шермуҳаммад шерматов, роҳбари кулли телевизион ва радиои Танин, сароянда, аллочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. хайриҳат ки қонун оиди танзиму ҷашну маросимҳо аст, ки тӯю маъракаҳо бегоҳ гузаронида мешавад, вагарна роҳбарро дар ҷойи кораш намеёфтем. осимҷон, як бор наздама дароед. осимҷон, ин як идея, як ғоя, ин як барнома. агар ҳамина омода созем, гумон мекунам як чизи аҷоиб мешавад. як бор қати бачаҳо дида бароед, корбарӣ кунед. чӣ осими орифпур, журналист, синамогар, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд. осимҷон баъзан вақт дар вақти бо сабабҳои гуногун ба кор ҳозир нашудани Сино Ғафурӣ ба ҷои ӯ натоқи барномаи иттилоотии Паёми рӯз мешавад ва ӯ кӯшиш мекунад дар вақти сабт ягон ғалате нашавад. Пай бай май, 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 пай бай май. не дӯстон, ин хатоӣ нест. инро тамрин мегӯям. Пай бай май, пай бай май, пай бай май, пай бай май. ҳар як натоқ бояд пеш аз баромад чунин тамрини натоқӣ кунад. Парвинахон, ина гиред як барномаи нав. бояд як барномаи нақш шавад. майлаш?
парвина аҳророва журналист собиқаи меҳнатӣ зиёда аз 20 сола дорад. ровии барномаи файзи саҳар. инҳо дилрабо ва дилноза журналистони ҷавони телевизиони танин. дилрабо низ ғайр аз шӯъбаи иттилоот боз ровии барномаи кӯдаки хӯрокпаз аст ва ӯ кӯшиш мекунад ҳеҷ гоҳ ба хатоӣ роҳ надиҳад. дилнозаҷон вай боз суруд чӣ кор кардам метавонӣ ягон музика қатъи ягон суруд раънохон ин барномаи нав будааст. раъно каримова муҳаррир ровии барномаи файзи саҳар ва барномаи иттилоотии паёми рӯз. ҳокими Токио Юрико Коике шуда ҷудошавии оилаҳои давоми солҳои бароҷон чӣ хел ту ин барномаи нав якбор бин чӣ бароҷон шерматов наварбардор танзимгар режиссёри эфир сароянда ва каму беш варзишгар. برات ترنوفکار چیه؟ ترنوفکار زور میشن یکم روز بودم نکی مونده شدم. امروز گلی؟ آره یکم روز. من پیش 3 سال بوکس بر هفته بودم. بوکس هم سه؟ اکی سونی کالم تراما کابید. باربو گذاشتم سونی. دیگه می کالی تو؟ کالا تراما خیلی دیگه میشه. هم به سونی pistolet گرون گشتم. pistolet هم زور pistolet کام نیست. شما چه کستون کینجی به؟ من اسپورت بزنیم متکاسیم گیمناستیک دوستیم باید. یک دو سه. شما با اسپورتسمنان مول شود زور میشه. یک دو سه. چنانه که میگویند تنی گرم بی درد نمیشود. مرحبا بید. السلام علیکم دکتر. و علیکم السلام بید. مرحبا در چی؟ tak خوش گوش میکنم شما. هم دکتر اشکام در میکنم. tak اشکام در که دوست. نامتون چی؟ نامم براجون. سال تولد چند؟ 1996. 1996. شب زخدی بودید براجون؟ شب نمیدونم زخدم نکن. بیا. خیلی یادتون نداره. یادم نداره شب زخدم. بیا. بازده. tak این خیزیتی یک گوش کنیم چی شما شب زخدی که. tak pomidor, ob, non, گرونج. انا همینجاش در که دوستان؟ من همینجاش در که دوستان. ماش شما ماش گرونج خودید می؟ tak فهمیدم ما شما ماش خودی بودید ماش گرونج و ماش چیزی سختی دیه من همونجا اشکمتون من همون ایساس برای همون های در که دوست. ایساس دست میازه اینجا مور. همونجا ایساس.
Hozir mana shu yerda doğru neyistim aytyapman. In doğru juda ham naqs, in hamma aptekanda nest. Ana meni xuridagar xudo xohlasa sihat juda mevrid. Aha. Xuddi? Ha. Ina hozir xurami? Hozir darka do'stmi o'qiydi? Saq darka do'st yozi. Xudan girit hozir. Xudan girami? Ha. Doktor? Qatalxin? حتی چنین حالتها هم می شود. Assalomu alaykum. Ha, Barojon, durust. Dushmo ishkamol durustmi? Daroit chidi? Qay, Barojon, ishkamol durustmi? Ha, durust shud ishkamon. Ha. Ishkam durust shudu. Ha. Ham digajohom dar bedar omad go'ydi. Men go'shom darka do'st, men saram darka do'st, dastam darka do'st, pochkam darka do'st, hamma jom darka do'st demin. Butun undaqda dori qo'ydagim butun jigaroma ko'rsakada bor va partof. Amin gandonum darka do'st dedi doktor chopnam. Doktor? Ha. Xo'sh, hamma jotim darka do'st hozir mana shu. Hozir mana shu modda doğru neyistim aytyapman. In doğru hamma aptekanda neyist. Man doğru niye biçin neyistim aytyapman. Shmo, man hamma bu yaxshi doğru neymisam shmo. In doğru mexurid. Bir yaxshi. Ha. پیش از خواب خورده خون بدید. جیومش چی دکتر؟ این یخچه پیش از خواب خورده خورید. پیش از خواب هم تو خورید و هم تو خورید. اگر بروز خیزی دگر سحر که گفته نویشده کن حیات من کن سحر خیزی بیدار شدید دگر سن جیومش هم خورید. نفهمیدم؟ برنامه 90 دیدی سینو؟ چه خیلی برنامه؟ نه؟ سینا غفوری، راوی برنامه، مدیر شعبه اطلاعاتی تلویزیون تنین، استاد، آموزگار دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. او نیز کوشش میکند به یگان خطایی راه ندهد. ادامه برنامه. همه قرصک بزنیم لب لبی دریا برویم. حرارت هوا شبانه 5-7 درجه، روزانه باشد 8-10 درجه گرم خواهد شد. دریا دلی و ساحلی، دریا غنیمت است، دریا غنیمت است. تا یک ترانه هست جوانی نمی رود. زندگی میری پیاری شنکری هندوستانی. طی چند روز می شود که یار مرکب فروش محصولات کشاورزی این دو قسم برای جان یا نمی؟ نه چی یک قسم دست. مظفر لابای برنامه نو رو دیدی؟ نه حالی ندیدیم. لایحه رئیس است. مظفر صابیرو، تنظیمگر، نواربردار، رژیسور افیر، شعبه انشاءات تلویزیون تنین. همین برنامه بینید چقدر مبلغ صرف می شود؟
баҳодирхоҷаев муҳаррам сармуҳосиб ва набиҷонова саодат хазинадор офис менеҷер. бояд қайд кард ки барои сари вақт гирифтани маоши кормандон ана ҳамин шахсон вобастаанд. дара пӯш фарида ба ин барнома сарпараст лозим. фарида шарифова корманди шӯъбаи тиҷорати телевизиони танин. фарида як камбудӣ дорад. ӯ чунон суст гап мезанад ки ҳатто хоби шахс меояд. салом, ин барномаи идона аст. агар шумо бо мо ҳамкорӣ кунед, ман ба шумо якчандта бонус пешниҳод менамоям. шумо фаҳмидед? мебахшед, бо як бор дигар фаҳмонед. шумо фаҳмидед? ман рости гап нафаҳмидум, лекин ман розӣ. кароматулло. хуб. خودش چی گابی؟ ساعتی کاری و خواب میکنید؟ شب چی کار میکنید شما؟ روز به خواب میرید؟ جای کار جای خواب نی؟ از همین روز 3 روز شما آزاد هستید. میرید قطع عبدو مترو میکوبید. аминҷон ҷураев посбон аз назди ӯ ҳатто пашша ҳам беҳуҷҷат намегузарад. абду ҳунарманд ҳаҷнигор корманди ширкати тестестрой ӯ дар хуҷанд метро мекобад ва ваъда додааст ки то соли 2067 сохтмони метроро ба охир мерасонад. куртка муртка намебарад мен ях кардам ку на обед на вай. салому алайкум. салому алайкум. шумо назме? ким шумо? раис фиристондан. раисондан кадом масъала ба? ёрдам метроковӣ ба. ёрдам ба? ман ба ёрдам дакор не ако. ман ба нохури изофаги дакор не. худаш орд қимат ако. гап нест. раҳмат. тамошобинони гиромӣ, ба шумо хабари нав мерасонем ки сохтмони метро соли 2067 ба ниҳои соли 2037 ба охир мерасад. сабаби тезтар сохтани метро дар чист? гапи росташ абду якта худаш расо азоб кашиде, мо кораш тезтар шавад гуфта ёнаш ба якта ёрдамчӣ гирифтем. мана бу хутон бинед бо. абду тез коркуна. метро мешад. абду бо ин кор накун. ман инҷо ҳол вақт кор када абду. чо копасимо некумо метро копасимо абду. боварӣ комил дорам ки шаҳрвандон бисёрам хурсанд. абду баба рис обед ми? ҳа обед зеберам обед ба. баба карам шурбо биёри? бала баромҷо шумо чӣ? ман ба дусиқ шашлик биёрид раис ганда монда шудам. бала вақти пересменкам шудааст. абду пересменка. пересменка чизе? ҳозир мебинед худатон. абду саросима накун, гардону сива шудан накор. абду теста. Давай теста.
яке аз кормандоне ки ҳамеша қафои навор пинҳон мешавад, ин наворбардор мебошад. нодири насимзод, наворбардор, танзимгар, масъули барномаи кӯдаки хӯрокпаз. Oshnajon, Oshnajon, hozir men ki 100 so'mga garam bezanan. Tu nemiddoni men nazar tu chuvomdan. Oshna men da'vat etmedim tu pastdan peshma qas pusam diga hech nima be. Yana ne yaptı? Men az tu choynashdan bormidigi budam. Biyo 100 so'm te. Qudratullo Rahmatulloyev, jurnalist, tabib, کارمند تلویزیون ولایتی سوخت، راوی برنامه نقابی تلویزیونی تنین. سابقه مهنتیش زیاده از 20 سال بوده، طول 5 سال سرمحرر تلویزیون تنین بود، مؤلف و راوی یکچند برنامه ها. میتواند اشتراک کرده باشد اگر جنجال باشد یا چه جنجال نه. کفم گوش دلیست. خب در برنامه بسیار نفران با مشکلات خود آمده اشتراک میکنند. این موضوع چی بود؟ اینش چوکردگی زدگی می یا غلطیدگی می چشتگی؟ خب اگر خشونت خانوادگی باشد یا چیز دیگر البته میتونید با ما مراجعه کرد. این کریسلا نغلطه نمیغلطه. خب البته بیننده عزیز هر نفر بیا کمتر دم گیریم اول. معاون رئیس ولایتی فردوس رحمتов، راوی برنامه اطلاعاتی پیام روز در تلویزیون تنین، دیرکتور قصر فرهنگ ناحیه باباجان غفورов. فردوس که در یک هفته یک روز در برنامه راویگی میکند و میگوید که برای خطا گراه دادن شرم میدارد. غوری جمهوری اسلامی افغانستان در صنف کشماشی بنا به معلومات آب و هوا سنجاند پگاه شهر در شهر وحشی نشناسا کنیم. دوستان، شاید شما هم در حیرت هستید که در یک تلویزیون اینقدر کارمندان کار و فعالیت دارند. بله، برای استراحت شمایان تماشابینان عزیز، برای تیار کردن برنامه جالب باید یک چند نفر کار کنند. یکی از سبب زیاد بودن کارمندان انا این شخص می باشند. نورماتووا زلفینیسا، ناظر شعبه کادرهای تلویزیون تنین. خب دوستان، چی گفته ایستاده بودیم؟ به یادم رسید، کارمندان تنین. زیاخوجه ایساخوجهیف، مهندس، کارگردان، تنظیمگر و مسئول برنامه «Спокойной ночи, малыши». Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Дорогие наши маленькие зрители! Каждый день в 20:30 на канале Танин смотрите нашу передачу «Спокойной ночи, малыши». Спят усталые игрушки, книжки спят. دوستان عزیز، فرصتی آن رسید که شما آن را با سابق کارمندان تلویزیون تنین نیز آشنا سازم. بهادر آچیلوف، سابق کارمند تلویزیون تنین، کارگردان افیر، راهبر گروه کرنای نوازان صدای تاجیکستان. او کم و بیش مهارت اکتیاری نیز دارد. Oi, Natas, اینجا بیا. ای کجا؟ اینجا بیا. давонча ҳарбӣ ба тайёриҳо зӯрку ба қувватакак будӣ боби ҳарбӣ буро кини инҷиве буро инҷиве натас кини инҷиве гузар букоҷон акун шумо 18 солаам шудид
Harbiy poydoz shumoy xizmatoy kravatoy maydacha xo'shrocha purjinchador poydashtas shumoy. Holi men maydacha. Maydacha mishmo. Manada nosos kam ha. Soskatay. Xonu Aysam brondas. Xonu tom Aysatom brondas mishmo maydacha mi. Vay rishcha oshba koshkadar. Noşa jur xonu tom remim. Popota push, lolota push, uttu meberam mantiye. Braftin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Be. Ambur haymi? Ko'chon, inja magazinga xuyruq bor. Inja ambur nemeshadi xo'y. Baxshi. Nemeshadi? Baxshi, maylash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dujem dafa. Ambur haymi? Hozir guftam ki ambur nes. Inja magazinga ozuqa bori. Nemeshadi inja be. Ha, maylash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sayyim bo. Ambur haymi? Meni hissediye medonimi? Ha, medona. Meni mujoza aggosh asada memonu. Voy, tavba qildim, tavba. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mixaymi? Nes. Noshad ambur haymi? گفتن که مگزین با دروندا اسلام گفتن اسلام و علیکم السلام بیا مرحبا وام گفتن که مگزینی بارون با رفته اکت سیمیتانه بیا گفتن اکت سیمیتانه بیتیدنی آزه یعنی قطیق گفتم می؟ آزه یعنی بیایی گفتم بیایی گفتم می؟ معنیش ما خانه سیو خیلی دیگه سیو خیلی تامی درست منه وام گفتن که نگاه که ایش کم ناندازد گفتم منه کجا؟ دمزم کسی نکو ما و بگو که قطعی خزار بود دست کرد من یحمد وام گیره که یحمد گفتن یحمد سلامت باش ایو پولش کی میتیا؟ وام گفتن که پول دونی خیلی چنده گفتن آها далерҷон собиқ корманди шӯъбаи тиҷорати телевизиони танӣ Зевай, зевай. Самолетче? Яксон метям. Мама метим самолетче? Не. Дочку, мама не говори. Самолетче калон, сохта метям. Ой, самолетче калон, это куда перде, браво. Самолетче мазер, самолетче. Дусомо метям, дусомо. Не. Сесомо метям, сесомо. Чорсом. Хама лайк, чорсом метям. Пайсам. Не, чорсом метям. Пайсам. Не, чорсом. Пайсам на тею, ишат аузи гова. Аузи гова? Не, они бакаша. Баками? Самолетче мазер. Йоку, те? Не. Го пуле мешнасыду, одам не мешнасады пуле. Самолетче мазер.
рустам ҳоҷибоев наворбардор танзимгар коргардони эфир барномасоз айни ҳол дар ширкати роҳи сомон кору фаъолият дорад. Давай масои ту телефон наози дастам бад. Айфон чиқуда давай. Oshno? Ha. Chunki kun devishkada iPhone guftosi? Oja iPhone bo'lmoqda oshno. Chiqe iPhone bo'lmoqda. Va faqat biri voyma dako voyma. Xeyba nima o'shan mana telefon ishkasiga bo'lmoqda. Chunki imini ishkasiga gitmi? Biu. Фирӯз Турсунов собиқ корманди телевизиони Танин наворбардор танзимгар. Göç komutan. Xeyba navşa devishki man sisay danoqi bo'lmoqda. Chunki imini ham be. Voy haku peshonishki cho'ma qozida meshkan fahmdingmi? Rekordiza dasti ha? Mana bachcha 4 fevral amondos kim devishkash bit zepa darka mekuna. Man gumi? Man devishkan be branjlet darka mno. Chuma branjlet. Voy salam kofta gashtas. Tu zepa darka mekuni. Man gishkirak darka mekuna. Zatonda rishashaymi. Böyle başay kumaka. Tu zepa darka mekuni devishkan. Man hamish paklovka darka mekuniga oshno. Shu, Genel sipsiyo sas geçava. Avvela devishka boya hamma guftim. Aku kim senesi zevamondam buna? Man gumi bo. Man senemi Nosi Rahimov mondam. Çuva. Emin çizik yine gum. Maylaşdım megoda. Zevamondam mekuni. Aman glizori rahat be. Çuva. Yine bende kuda. Gulizori rahat, hay ha? Hani ben gulizori g'orat. Değil mi? Ya assalomu alaykum. Зафар Рахматов собиқ корманди телевизиони Танин наворбардор масъули иншорот. Assalomu alaykum. Taxsida gijob boy dodi. Jang be. Bu siz chiqib boy dodi, ama men jang ben emeram ben ve inkamat kashol dasta kandı. Mümkün mü? Bil, haramatla güzel. Go'sht mekunam shuma. Doktorjon man kamtar xarob meshidagi. Xarob meshding shuma, maylash. Hozir mana shu axir muolaja neyse metam. Pahariz, ya'ni ini nomash diyeta. Ini shuma vaqt-vaqtash bu guftigim ve ijro mekunid, muolaja, xud to xoat nag'z meshid. Hozir mana shu neyse metam. Tak. Shuma va saharba yak piyola kofe. Abed boshad nimta mastova. Begohi boshad begohi yo qatiq yo sok. Mana girid hatman xarob meshid. Bu badagma bitsin pesham. Rahmat doktorjon, man vaziyagma mebim. Ey doktor, ma yakta gabaydan bromdasu. Taym parhez diyete neyse dobik. Bunu peş az ovqat quram yo ba'd ovqat quram. дӯстони азиз, телевизиони Танин дар фаъолияти худ барои бисёр ҷавонон як мактабе буд, як зинае барои оянда. Яке боло рафт, дигаре поён, ки ин албатта аз худи онҳо вобаста аст. абдумалик солиев собиқ корманди телевизиони Танин солҳои тӯлонӣ директори шӯъбаи тиҷоратии телевизиони Танин буд ва тӯли 2 соли охир раиси кулли телевизиони Танин шуда кор мекард. айни ҳол дар дигар телевизион кору фаъолият дорад.
Buy çiçek, buy çiçek. Mavari yuvari, doğru yuvara. маблағро овардӣ, ту борро овардӣ. боз бори 100%. офтобпарасти 100% аз ширкати соро аз ҳама нуқтаҳои фурӯши шаҳру ноҳияҳои вилоят дастрас намоед. Ташаккур. Маҳмудхон, аввал чой резид якта? Даврон Турсунов, собиқ корманди телевизиони Танин, наворбардор, танзимгар. من گیر چون چی یا بابا وقتی من سزام دیو هم تو چای هم جوش به ریخته نمیشد می چاینک ها گیرید بود اونجا ریزید. باوری دارم این شخص را میشناسید. محمودخان احراری، سابق کارمند تلویزیون تنین. محمودخان در تنین راوی برنامه‌های SMS چت، سیر شامگاهی و یک روزی یک شخص شده کار میکرد. عین حال در دیگر تلویزیون کار و فعالیت دارد. شما از کدام از کجا؟ کلینا همین جمله niye eve kuştum ya şad niye? Ha? İki body rafte. Aa çok iyi. منم درآمدشم ده. دوستانی عزیز، عباره هست که یا راوی برنامه را معرفی میکند یا برنامه خوب راوی را به مردم معرفی میکند. در مثال محمودخان احراری به همه عیان است که محض برنامه یک روز یک شخص او را در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان معرفی کرد. این لحظه ما در بر خود داریم همین جوانی با استعداد رو جوانی با استعداد رو همین تلفن میپره در خطا کنه. سمونی ما فکر میکنم که وابسته به دخترک عاشق بود. بایگاه اون دخترک عاشق شده بوده. برای چی نی آخه مردک که شدی عاشق میشید. همین شما عاشق نمی. چه خیلی که شما گفتید نه راستی خودی حاضر من عاشق نیستم. برای چی عاشق نیستید؟ این جوانی اینش گفتن ها برای چی شما عاشق نیستید؟ به فکر شما سبب در چی باشه؟ مغزتون نمیاد. البته اسم شرفش خجسته میرزا ولیده. Lasciatemi cantare con gli occhi فراموش کردم چی. دوستان عزیز ما اطلاع گرفتیم که کارگاهی دیزه تشکیلاتی هم راوی ها اکنون راوی خیلی بسیار می شود سخنی بسیار هم خراب بار میگوید کاری بسیار نظام جا. دوستان باوری دارم این شخص را هم میشناسید. نظام جان عظیموف، سابق کارمند تلویزیون تنین، سراینده، هنرمند، شاگرد خوردی شیر محمد شیرمتوف. در تلویزیون تنین راوی برنامه شده کار و فعالیت میکرد. یک روز او به کار آمد و خواب دیده‌اش را به من نقل کرد. خواب او چنین بود.
گویا او در خوابش در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 اشتراک کرده است. رو کمانده اولم بسی اولی یک کلی هو سایم بابا یاری لازم سایم موبایل رینگینگ Командир! Командир! Вы новый не советовала! Что? Я тебе сам сам! Адой! Вылезу! По нам номер советовала! Огонь! Шпасти! Задам! Что? Ура! اینها نام مای میدانسته است. نام مای اما ما یک تحت جزده پرام دوست. آذرستان من این باب میکنم. ما یک چه نامش میدانم. آذر جیر میزنم. شیل روستا کی منه جیغزه پروین خون لابай. кароматло дар куҷо? кароматло танзим дорад. дар ҳамин ҷо? бале. тинҷӣ буд? не ҳеҷ гап не. ина гиред як барномаи нав бояд як барномаи нақш шавад. хуб қабул. همراه مردم باشد که خورشید در قلب مردم در این همیشه در یاد دلها ما با شما با ما در این همیشه همراه مردم باشد که خورشید در قلب مردم در این همیشه در یاد دلها ما با شما